Salam kiçik dostlar, mən Aqilə Uyğur. Bugün Ormanlıqdakı Oyunlar degan kitabның davamını oxuyuram. 4-cü bab, Sir bilan görüşüş. Balalar bayramı yaxınlaşqan sıra dərslərim besib ötüb atdı. Tusuq öy gəlgəndən keyin singilləri bilan tapşırıqlarını əstayidil işləydi. Tusuq dərslər yaman emas bolsun, o bəzi tapşırıqlardan bəkmi zerikib gedərdi. O bəzida şundaq oylab qalardı. Muşu dünyada tapşırıq yox məktəb barmıdı? Əgər biri məndən dünyada ən yaxşı məktəb qandaq boludu, deyə sorab qalsa, tapşırıq verməydiğən məktəb deyə cavab verətdim. Hey, muşu məktəbdə şunç köp dərsini öyrətgəndən keyin yenə tağarda bir tapşırıq verməsi bolmandığandı. Tusuq şundaq oylağan bilan tapşırıqni yanıla əstayidil toluq işləydi. O tapşırıqlarını işləb bulub, sınırlarının yenağı kirey deb duruşuğa, onlarının takallaşqan avazını anlap qaldı. Hey, muşu bir qitim köçür olaycı, bər özüm işlesem mi xata işləyikən mən, vaydan tapşırıqını ayab getkenini bu Dilrabanın avazı idi. Hukam özün kallı işletmək, keşke məndən köçürü alsan, bu sana ziyanlıq. Bər işləyəlməyəndən kin köçürü alsam nem botdu, sen başqalarına deməsən bulunmadı mu? Mən tapşırıqda tövən numara alsam, sana mı sətdu? Vay ekilər köçürü olay. Dilraba ışıqlıq qılıb hədisinin tapşırıqını tapşırıq dəftəriyə esildi. Gülzıba onundan dəftərini qaçırıb bulğaca tartqıçlab dəftərini yırtıb etdi. Əmdi obdan boldu mu? Gülzıba dəftərini yerə taşlab qabıb olub supuda dümiydi oldu. Dilraban nemi deyişini bilmək turğanda Tusuq onlarının yenağı girdi. Hə, sizlərə nem boldu? Tusuq əhvalını bilsəm qəsdən soradı. Akka mən onun dəftərini qəsdən yırtıb etmədən tapşırığını görüb baqa edib mundaq qalsam öz dəftərini elib keçib Dilraba özünü axılmaqçı bolğandək tumuşqanı uçuladı. Aksının kirgenlikini görüp Gülzıba onundan turub getdi. Aka o tapşırığımını köçürüb alaman deydi. Köçürmə desəm dəftərimni yırtıb etdi. Əmdə mən qandaq qalaman. Gülzıbanın gözlərdən möldürləb yaş çıxdı. Mən yırtıb etdim mi özü yırtıb etib Dilraba qodanışığınca yerge qaradı. Bulduqlarınlar, cidəlləşmənlər, şəmbə sizlərini yeni hayvanlar ormanlıqığa aparaymikin davatı mən. Qopa uqam, mən şilim bilən yemləb berey. Tusuq şundaq degəndən keyin dəftərinin yırtılğan yerini şilim bilən yemləb onun tapşırıq işləşigi yardımləşdi. Dilraba aksına düşəndürüb qoyuşu bilən tapşırıqını öz müstəqil işlədi. Tusuq onun közüge xuddi dərisinin ait yaxşı öyrətidiğən oxucudək olub göründü. Oxularım, mən bugün burunraq uxlab səhərdə qopub ormanlıqqa berib hayvanlarının əhvalını egilab qopub ormanlıqqa berib Oxularım, mən bugün burunraq uxlab səhərdə qopub ormanlıqqa berib hayvanlarının əhvalını egilab gelək. Sizlər ormanlardan turub bolğaca gedib bolaman. Ormanlıqda başqa gəp bolmasa, sizlərin hayvanlar arasığa aparıb oyundaman. Esinlərdə bolsun, ədə ormanlıqqa barmaqçı. Dadam bilən apamğa məktəbdə usul ögəngili barımız dənlər cümü. Maqul, Gülzıba bilən Dilraba baya rəncişib qalğanını unutub tanrı cavab verdi.
Səhərdə ormanlıqның havası tolumu saf və salqın idi. Türlü quşlar bəsişiyotqandək toxtamay sayraydı. Quşlarning har xil ovozlari birlashib, xuddi bir umumxo'r aytayotgandek kayfiyatni shakllantirgan edi. Tusuq ormanlıqdan o'tib, hayqi o'tloqqa kelganda oldiga ko'k toshqon bilan seriq toshqon chiqdi. Tursunjon aka, biz sizni cho'qim keldi deb bu yerda saqlab turgan edik. Ajab yo'qolib ketdingiz-ku. Ha, toshqonjonlar, bu yerda nima qilyapsizlar? O'zinglar yaxshi turayotgansizlar. Ha, sizni saqlab turyapmiz dedik-ku. Yo'lbars bilan Shirning ahvoli qandaqroq? Oldin qaytib kelganda Yo'lbars bilan ko'rishib, Shir bilan ko'rishmabdikansiz. Shir rostdan og'rib qoldi. Biz tunugun Shirni yo'qlab keldik. U men tusuqqa nima yomonlik qilgan bo'lg'aydim. Uni o'zimga yaqinchoqlab yursam, Yo'lbarsni yo'qlab meni yo'qlamay ketibdi. Qaraganda Yo'lbars Tursunjonni o'ziga qartib olgan o'xshaydi deb bek qaynab so'zlab ketdi. U ikkinglar tusuqning oldini to'sib, turinglar, kelsizlar bu yerga boshlab kelinglar degan edi. Shunga toshqonlar yana bir muncha gaplarni qilgan bo'lsa-mu, tusuqning quliqiga kirmadi. Aslida u Shir bilan ko'rishishga kelgan edi. Tusuq o'zining hayvonlar o'rmonligidagi g'oyibi imtiyozdan foydalanib, Yo'lbars bilan Shirdan tam foydalanmoqchi edi. Amsa meni Shirning yeniga boshlab beringlar. Tusuqning bu gapidan keyin toshqonlar tusuqni Shirning oldiga boshlab bordi. Shirmi o'ziga tava deb qaragan o'rmonlikning bir tarafini turli dal-daraxt, gul, giyohlar bilan bezab, o'zicha shah ordisdek qilib olgan edi. Demisimi uning bir haftadan beri toza mijozi yo'q edi. U tusuqni ko'rib o'rnidan turib ketdi. Assalomu alaykum, karamli Shir. Tusuq shah demoqchi bo'lib, taxi vaqt emasligini bilib, gapini yutyapti. Va alaykum assalom, Tursunjon, xush kelibsiz. Shir tusuqqa ta'zim qilib turib salom qaytardi. Og'rib qopti deb angladim, xeyli yaxshi bo'lib qolgansiz. Tusuq Shirning shah bo'lib qilishini ta'ma qilib yurgan ma'lum mushuk, borsuq qatorliqlarning yo'l ko'rsatishi bilan gul-giyohlar bilan yasalgan yumshoq kresloga kelib o'ltirdi. Shir amdi saqayib qolgandek tusuqning atrofida paypitek bo'lib yuradi. Bek hayajonlanib ketgachgimi og'zidan bir og'izmi gap chiqmayotdi. Tursunjon, Yo'lbars sizga o'ngtatur gap qilib kallangizni ilashtirib qo'ymagandi. Hozir bu o'rmonlikqa ikkimizning bir-birimizdan podshoh bo'lishida hammadan sizning og'zingizga qaraymiz. Bir og'izda gap qilyapsiz. Shir jiddiylashib ketgachga gapining oxirini deyolmadi. Mamg'u har ikkinglarning podshoh bo'lsa bo'laverdi deb o'ylayman. Sizlar bir-biringlardan qilishmaysizlar, shunga ikkinglar podshoh bo'lishga haqliq. Tusuq parvosizlik bilan shundoq deb qo'ydi. Yo'q, Tursunjon, bundoq desangiz qandoq bo'ladi? Kesibla bir nima deyatsangiz bo'ladi. Albatta, Shirning maqsadi o'zini podshoh qildiraverish edi. Tusuqning maqsadi Yo'lbarsgami, Shirgami aniq javob bermay, ularning o'rtasidan foyda olish edi. Shunga gapni boshqa yoqqa burdi. Men bugun sizdan bir ishga yordam so'rab keldim.
yardım beralmısınız? Yolbasının yeniga berip baksam boldu. Bu gapni anlagan Şir o'rnidan sakrab ketdi. Men yana yolbasının gapini chiqarg'ildingizku. Qanday ish bo'lsa, mana men yordam qilaman. Qani tezdan yaqinda bizning bayramimiz yetib kelmoqchi. Mening 2 singlim bor. Ular bayramga usul tayyorlamoqchi edi. Biroq usulni toza yaxshi o'ynay olmayotdi. Shunisiz ularning usul o'rganishiga yordam qilsangiz bo'ladi. Shir tusiqqa har qanday ishga yordam bergusi bo'lsa-mu, biroq usul degan so'zni tushunmadim deyish uning uchun o'yat edi. Shunga o'ylanayotgandek uyan mengishga boshladi. Shu chaqda bir yonda qarab turgan mushuk Şirning so'zini tushunmaganligini bilib qoldi. Karamlik Shir oilalari xusus odamlar xushal bo'lganda qildigan chiroyli qiziqarli harakat bizning tabamizlik toz aqular, mahir usulchilar tusuqning singillariga shular usul o'rgatsa bo'ladi. Shir mushukning aqloniligidan nayt xushal bo'lgan bo'lsa-mu, uni yolg'ondan silkishlab qo'ydi. Hey mushukjon, bugun ajab bilarman bo'lib ketibdi-ku, usulni bizni bilmaydi deb qolgan o'xshamamsan. Rost bizdagi aqu va to'zlar usul deganni qani o'z singillarimiz. Men tek ularni akalmadim, hozir akalay. Tusuq o'rnidan qo'zg'aldi. Hey, atba ko'rinmaydi-ku. Shir shundaqda turishiga bir yavi at kishniginicha paydo bo'ldi. Tursunjonni mahallasiga apirib, singillari bilan elib kelgan yavi at yavaşlık bilan kelib tusuqning oldida yetib berdi. Tusuq burundan at minishga amroq bo'lg'achqa atni tartinmayli mendi. Yavi at tusuqlarning mahallasiga qarab ushqandek chapdi. Yaraysan mushukjon. Tusuqlar uzoqlab ketgandan keyin Shir mushukni maqtab ketdi. Baya tusuqning oldida seni yolg'on silkishlab qo'ydim. Sen meni o'ng'aysizlikdan qutuldurding. Men podshoh bo'lgandan keyin Shir asli men podshoh bo'lgandan keyin seni o'ng qo'l vazir qilaman demoqchi bo'lgan edi. Mo'g'ulning ko'ngli kelib qolmasin deb gapini tezda o'zgartdi. Mushukjon, sen odamlar bilan ko'p aralashgan, ularning qo'ypaylarining qanday ishlarni qilganligini obdan bilasan. Shunga ikki to'shqon bilan tusuqning singillariga usulga mas'ul bo'linglar. Biz ularni ranjitib qo'ysak hargiz bo'lmaydi. Bu mening podshoh bo'lish bo'lmasligim bilan munosabatlik. To'shqonlar bugun tusuqni yo'lbosning yeniga akatmay, yenimga akalganlarga rahmat. Ko'k to'shqon bilan seriq to'shqon mag'rurlangandek quloqlarini dengiga aytib qo'ydi. Sizlar tusuqlar kelganda ularni qushlar mahallasiga opirib, aqular bilan to'zg'a ahvolni aytib, ularga eng chiroyli usullarni o'rgatib qo'yinglar. Ko'p o'tmay yavi at tusuq Gulziba va Dilrabalarni elib keldi. Gulziba bilan Dilraba Shir mo'lun mushuklarni ko'rib, qo'rqib tusuqning keyniga o'tib oldi. Dilraba rostdan ho'kirab yig'lashga boshladi. Aka, bizni qanday yerga
ekilip koydum. Dilraba korkkandan gözlerini yumup aldı. Güzba Dilraba'da köңірәп yığılmagan bolsa tusuqqa çığı yapışıp algan idi. Şir Güzba bilen Dilraba'nın korkuvatkanlığını bilip, müşük bilen toşkanlarga şerat kılıp koydu. Tursuncan aka, ukılarınız bek çıraylıkken, biz ularını Kuşlar Mahallesi'ne apırıp, usul öğütemez, kandak usulunu öğrenemem dese, şunda usul var. Ular nemişki yığılaydı. Ular sizlerini burun körüp bakmagan şuna tusuq nemede pişendirişini bilemedi. Ukılarım boldu, korkmağlar, ular bizning dostlarımız, sizlerge ziyan geçtik kılmaydı. Şir moğlum müşük toşkanlar tanla çöğülüşüp, kızlarını hatırcam kılmakçı boluşadadı. Bırak toşkanlardan bölük hayvanlarının sözünü bilemedi. Ularını hıvlapmayanlaşları ularga texim korkunçluk duyuldu. Tursuncan aka menin besilerini Kuşlar Mahallesi'ne başlap baraylı. Kuşlarının hemmesi sizler bilen yakın dostluğu. Toşkanlar şundaqta ularını Kuşlar Mahallesi'ne elip mağdı.